Bantwana basezulwini ngiyacela kuNkulunkulu unyazi lwezulu ukuba lube seduze nami lungaqheli kimi ngisebenze njengalesi speaker ngikhulume indaba kaNkulunkulu ngoba le ndaba kaNkulunkulu inkulu uJehova ngayenza kusukela ekseni uze kushona ilanga. Cela ke Nkosi ungene kimi. Yawucela ke ngedlule esihlabeleleni amavesi amabili 2:21. Yes, Amakhosi siyabonga Jehova ukungena enyakeni omusha ebese usivumela ukubasize kulentaba eyingcwele yakho iKhenani. Nkosi yamakhosi indaba yakho inkulu. Sibonile sikhuphuka sizaneno abantwana babantu belandela uNkulunkulu wabo unyazi lwezulu. Kukhona lapha sesizodundubala lapha ike yafika yahlala khona umhlangano ufike wahlala khona ngenhlahla bengiphezulu ngubuka wonke ngabona ukuthi inyazi lwezulu unqobile
usuyile manje umhlaba. Bonke abantu njengoba izwi lisho lithi nisebancane kabi, ngibonile impela ukuthi sisebancane. Uyangenisa umfula omkhulu. Bayabuza abantu. Njalo nje nina ngoJanuwari niye entabeni, isizathu sokuba niye entabeni yini? Size Phasikeni. Aziziningi impendulo okufuneka siphendule ngazo abantu. Kufuneka sibatshele ukuthi size Phasikeni. Levi 23. Levi 23. Ake sisuke esahlukweni. uJehova washo kuMose wathi, yisho kwabaka-Israyeli uthi kubo, imhlangano kaJehova eniyakuyimema ibe imkhosi engcwele. Lona umhlangano kaJehova umkhosi ongcwele. Le imhlangano yami, lena imhlangano kaNkulunkulu wethu unyazi lwezulu. osetshenzwa izinsuku ezisithupha. Phakathi kwalo mhlangano kukhona isabatha, kukhona umgomo ukuthi kuyosetshenzwa izinsuku ezingaki. Kepha olwesikhombisa luyisabatha lokuphumula. Ithi usuku lesikhombisa njengoba silapha nje sisosukwini lesikhombisa, kodwa inhloso ngqangi esisuse emakhaya size Phasikeni. Lumkhosi ongcwele, ningasebenzi umsebenzi ngawo. Ngosuku lwesabatha kufanelanga sisebenze imisebenzi. Abantu abangalazi kahle iBhayibheli bathi hayi usuku lwesabatha alusasebenzi. Uyisabatha likaJehova ezindlini zonke zethu. Zonke izindlu zamaNazaretha kuyisabatha, nomunye kuyisabatha. Le imhlangano kaJehova, umkhosi oyingcwele eniyakuyimema ngesikhathi zayo. Leyo-ke imhlangano kaJehova esiyakuyihlala ngezikhathi zawo. Njengamanje njengoba sihleli lapha nje sikhuluma noNkulunkulu, silapha sinoNkulunkulu wethu unyazi lwezulu ngosuku lwesabatha, kodwa sisePhasikeni bangcwele. Verse 5. Ngenyanga yokuqala. Iyiphi le nyanga bangcwele? Ngenyanga yokuqala njengoba silapha nje, inyanga yokuqala. Ngosuku lwe-14 kusihlwa. Ithi ngosuku lwe-14 kusihlwa. Akube yiPhasika. Namhlanje zingaki insuku? Isuku la-14 namhlanje yusuku lwePhasika athe limemezela ubaba ethi ntambama kuyiwe Phasikeni kuyomaywa. Angazi noma uyilungiselele yini, ngoba phela nengxabano seyinganga lokuba ingaka namakholwa ayanikizana. iPhasika likaNkulunkulu Shembe Ungcwele siphuthando lokuba sithandane. Siphuthando lokuba sazisane omunye nomunye njengoba Nkosi yamakhosi usibekile nje eindaweni la sikhona. Amacala amaNazaretha ayahlwithana, kodwa namhlanje siyesimayweni. Uzoya kanjani esimayweni? Kukhona indaba ekhona ngaphakathi kuwe. Awungifundele uJohn 4 verse 7.
uzoya kanjani lapha la kuyiwa khona angithi wena kukhona iNazarethe ongalikhulumisi angithi wena kukhona iNazarethe ongalixoleli uzomaya kanjani Siputhando baba oyingcwele ukhona nimshumayo baba wafika inkosikazi yaseSamaria man 1:4 verse 7 omkhulu baba yeah awubheka abancane awubheki abancane Osithixo Oh no matha asithandane uManazaretha amahle uManazaretha onyazi lwezulu asithandane eManazaretha ngokuba uthando luvela kuThixo ithi lolu uthando esikhuluma ngalo luvela kuThixo wethu unyazi lwezulu sahluthahlithana kangaka kwenze njani othandayo uzelwe uThixo uyamazi uThixo ithi kodwa nothando uzwele uThixo uyamazi uThixo kuze kuphuma amathempela ngendlela engaqondile ngani ngoba uthando luyephi siphuthando shembe ingcele ongathandiyo kamazi uThixo ithi kodwa ongenalo uthando akamazi uThixo ngokuba uThixo uluthando ithi uThixo wethu uluthando unyazi lwezulu luuthando sibonile bantwana basezulwini uma ngabe siphuma ebuhleni lwathi bonke abantu ababhandishe inyawo abantu namhlanje bayatshekula abanalutho ngoba unothando wabonakaliswa uthando lukaThixo kuthina ngalokhu ngiyabonga vula Matthew 5:23 ukukholwa kwethu webantwana basezulwini sizentabeni sizocela ubungcwele ubungcweleke bukhona la kutholakala khona ithi indaba mawunikela umnikelo wakho eLatini kufanele wenze njani usakhumbula lapho kuba unecala nomfowenu lapha emathempelini akini endaweni emazweni akini namhlanje siyomaya namhlanje
ufanele yini wena njengoba kukhona abantu ezweni lakini ongabakhulumisi kukhona abantu ezweni lakini ongabathetheleli uzongena nawe uzoya nawe ngoba incwadi efunda lapha ithodla owadla ngokungafanele ake siphume lapha sifuna nini bantwana basezulwini ukuze siyongena lapha ntambama sesi right ake sifuna naneni ufune naloyana owathi wena enhlizweni yakho wathi ngeke ngize ngimthethelele nangelinye ilanga ubusuthi namhlanje ngiyakuthethelela ngoba siyomaya waza kama alasapho shiya lapho umnikelo wakho phambi kwelathi awufanele ngisho nokuya phambi kaNkulunkulu uma ngabe ungabuyisene naloyo mazi uyazi ukuthi ubani ongaphilelene naye uyazi ukuthi ubani lo ongaphilelene naye namhlanje uNkulunkulu akasiphi isibusiso sokuthi masehla lapha entabeni sehle sithethelelene singabantwana bonyazi qala uye ubuyisane nomfowenu ethi qala uye ubuyisane nomfowenu khona uyakuza unikele umnikelo wakho khona unikela umnikelo wakho ngoba siphambi kaNkulunkulu shesha ubuyisane noma ngalelene nawe ithi kodwa ke kufanele usheshe ubuyisane naloyo ongamthandi naloyo omangalelene naye ubuyisane naye asiphume lapha abantwana basezulwini sehla kulentaba sesingabangcwele amen sesiyibumba likasimende usho njalo uShembe athi wonke amanazare lakini niyibumba likasimende ezweni lakini niyibumba likasimende siyibumba likasimende amen uthi uShembe wonke amanazarethe awabe munye amanazarethe awabe ibumba likasimende kungabibikho ukwehlukana hayi bantwana basezulwini sizocela uthando uNkulunkulu sizocela indlela eya ekhaya lona simlandelayo uNkulunkulu uqobo lwakhe amen ake ngidlule kule ndaba lapho uShembe ngambona khona ukuthi uShembe noma uthi wena akakuboni kodwa yena uyakubona kodwa okukhulu kunakho konke ngikhuluma ngothando lokuthi asehle lapha entabeni sesifunene uthi mawuya lapha nantambama la kiwa khona athe kumenyezela ungabi nasazelo ukuthi yebo ngiyadla kodwa ngimfuna umbhele mhlawumbe umbhele uzofika thatha itrailer
awumfuni abese mukelisa abese qondana nawe ngqo uzokwenza njani silandela uNkulunkulu bathandwa benkosi enkulu esehlele bangalasanele ngesinye isikhathi lapha ezweni lakithi kwake kwaba nesikhathi lapha inkomo zayitshontshwa khona kakhulu uthi ngapha uthi inkomo ihambile uthi inkomo ngapha ihambile ngase ngikhuluma nomama ngangisenomama leso ngathi mama ayiphungulwe inkomo nabantu abayizithatheli babheka nje ayiphungulwe mama inkomo wathi umama cha kulungile inkomo ungenza okubonayo mntana kwaphela insuku ezimbili noma usuku olulodwa lafika inkosi enkulu uthingo lamakhosazana lafaka ijazi elimhlophe ngilele lwathi lalela la ungayidayisi inkomo khuluma ngoNkulunkulu okubona ulele okubona ucabanga okubona hamba nonyazi lwezulu kunjalo luyasibona nje njengoba sicabana nje luyasibona hayi bese ngizibaziba khona indoda eyayihamba ithenga inkomo azabuza uma uthawu awukamboni ini kanti lo muntu ngithi hayi ma kufike uthingo lenkosazana lwathi ngingayidayisi inkomo manje ngisathule angazi ukuthi kuzokwenzakala ade hawu ngoba nje inkomo ziyebiwa kangaka kuzokwenzakala kanjani kulo lelo sonto atebuzile ngathi ngibuye edolobheni ngafike ngamisa imoto ngase ngibuka iphepha ngangiphethe iphepha ngabuka iphepha kwase kuzingane yathi ugogo yakubisa ngikhuluma ngoShembe ukuthi thina njengoba labantu bengaka nje beshiya imizi yabo bezohlala la beze kuNkulunkulu uma ngene endlini kwethu la khona umama wayengasakwazi ukuhamba esabopheka imsipha le ndaba ngaze ngikhulume ngoba kimi iwusizi ngangibona ukuthi ngizothi ngiyayikhuluma bese ngiyakhala bese konakala umsebenzi kaNkulunkulu namhlanje ngithandazile ngathi ngifuna ukuyikhuluma lena ngoba ngazi noma ngabongani enkosini enkulu uthingo lenkosazana ngithandazile namhlanje ngathi ngicela ukuyikhuluma lena ngoba bengiyeke ngithi noma ngithunyiwe ngiphume ngapha kwayo ngesaba ukuthi ngizokhala uma ngene endlini hawu unina wengane nangu umfunzana lapha hawu yini ma uvele wawa bona lapha ukuthi maluthi uthingo ungayidayisi inkomo lalazi ukuthi lo ngithi umkami useyahamba emhlabeni inkomo ngizozidinga hawu uvele wawa akasakhuluma ubuso bakhe ebheke ngapha usekhiphe nje amehlo hayi kuye kuba ngathi uba ngcono hayi kumqali athi kimi ngelinye ilanga athi baba ingane ushiya ingane ngaka ukhona ingane ngaka yayingabanyana nje umfana noma ngasakhumbula ukuthi ayineminyaka emingaka wathi ma ukufa ngiyakuzwa uma ukufa kungehlula wongibhekela uphumlana awu kwaya kwathi makusa nje ekseni lithi chabathilanga wahamba emhlabeni ngezwe ubuhlungu engingabazi ngezwe ubuhlungu ingane ibuza ukuthi uphi umama sithi ngithi mina umama uye eGoli
uma ke ngihambile nemoto ibuye ibuza ukuthi umama athi yohlangabeza umama yini hayi bengiya ngigweme le ndaba ngithi hayi angcwatshwe udlule ubuthongo bungafiki abufiki ubuthongo uma ngithi ngilele ngene ingane izobuza ukuthi umama uzobuya nini hayi bese kufika uthingo lifike esabatheni ngithi le nkulumo ngiyikhulume sakubonga thingo lenkosazana ngoba waba nami esikhathini esinzima ngihlala endlini umama akakwazi ukuhamba athumela ingane athi ake nihambe niyombheka ukuthi wenzani unokuthi mhlawumbe ngizothatha intambo ngiyifake emqaleni uma ngifika othingweni eDanhauser khuluma ngoNkulunkulu wakithi esimlandelayo oqoqela abantu abangaka kodwa kukhona abantu abadlalayo abasazonda abanye abantu ukhona abanye abantu abasathi mina ngeke ngimthethelele usibani bani baba ngahanjelwa unkosikazi washiya ingane encane manje ubuthongo abufiki phaka ngilala isithonga nesisodwa bese luthi uthinga hayi nazi ingane zami waphuma umgido wamakhosazana wehlwe esigcawini athi nazi ingane zami hambe manje hambe emgidini manje ufike ubheke unkosikazi wakho lapha emgidini kushola uNkulunkulu esimkhonzayo ngibuye lapho ngixoxela umfowethu cha bengiyobika lenkinga uyangazi umfowethu amabhluwe engiwagqokayo sengiyawankamfula uyayazi le ndaba umfowethu athi hayi umfowethu athi hayi yilo lelo sabe sesicawini Sihlala esicawini bayikhiphe abaphathi ngolayini zize ngolayini zidlule lapha phambi kwami ngibona izitho ngibona imizimba ngithi hayi nansi kulandela enye ngithi hayi akuyona le cha akubeyile kuphinde kukhamba komunye ulayini ngibuye ngithi cha hayi lapha nansi engcono hey bantwana basenguzulwini sinoNkulunkulu phakathi kwethu hayi bese ngiyibona kube khona amehlo amahlala kuyimpela nje ithi noma ijikela ngemvisi iphumela kulayini amehlo ami ngifune ngithi nansi ya utheni uShembe uthe hambe lapha emgidini uyobheka unkosikazi wakho ngenzela laba abasivakashela ukuthi bazi ngempela ukuthi lapha thina siNkulunkulu uNkulunkulu esinaye uyayakha nemizwa ungashongo lutho bese ngiyaswela manje ukuthi ngoba phela kuyiwa ngemva lapha ngale ngemva kwamakhosazana kuyiwa anti bayababahana wathi uthi kodwa ngale wathi hey suka lapha emva kwengane ebese ngithi ukugudla ngithi ngoba kwakusho yena uNkulunkulu wathi angizokhetha unkosikazi mangithi ukugudla ngapha bese kuqhamuka uanti Mahlabisa athi mfundisini kade uhleli lapha ekseni nantambama umgido usubuye lantshini ulo uhleli la awubese ngibhoboka ngithi hayi anti nayi ingane eyakwabani lengane abesesho athi hayi ihlala noanti uDangazela
Oh. Manje uyayifuna. Ngithi ngiyifuna athi hayi wofika kimi ebuhleni ngoSeptember. Ukhuluma ngoNkulunkulu esimlandelayo engakhela umuzi. Kade ngigwema le ndaba ngingafuni ukuyikhuluma. Kodwa ngibuye ngixoxe nasekhaya ngithi kodwa le ndaba angazi noma ngabonga neNkulunkulu. Uma kuSeptember ebese ngiya ngifike ngoSeptember ayakhunga amakhosazana. Abese uyayibiza uDangaze uMahlabisa ayibiza adayise afika athathe isithombe lesobuhlalo athi awunalo leli bala nje sihleli nje siyabuka awunalo leli bala leli nje ithaya nginalo athi hayi awuphumele phandle lapha eminyango ukubheke kahle ulibone iphume ime ngapha wenze ukuthi ngiyibone kahle ayalele njalo ishimali wenzela ukuthi ngiyibone kahle hayi ebese iyabuya ibese iyavalelisa iyaphuma athi uyeneseka ngithi ayimbe la athi yimbe uyabona njengoba ngikhuluma nje ikhona la ngemumva la uyeneseka ngithi ngiyeneseka athi okay lungi uphuma umhlanga uye eJudiya mawufika eJudiya uyazi ukuthi mawuvale umhlangano kuyiwe esipholi ngivele ngiyesipholi ngivele bese kuqhamuka abashumayeli ngiyayibhesheza abashumayeli bese bethamba mfundisi bese ngiyahamba ngiyabona bayabuya bayagiya manje bayagiya ngithi hawu ngamthola unkosikazi engumnike uthinga abakhongi baya kabili abakhongi bafike bamemeza wabuya nezibizo ayithenga ibizo uthe uShembe ungazidayisi inkomo sekufike lapho manje ukuthi inkomo ziyosebenza zilanda unkosikazi ngixoxela nini nisivakashela ukuthi bonani ukuthi sinoNkulunkulu la shimile engingakwazi ukuqonda kanjani awu ufika isikhathi sokuba kuyohlanganiswa uhlanganiswe abesethi omunye umfana nesitolo ngafa ngakithi mfundisi uma mncane kanti uzani ithi hayi sisahlanganisa imali yebhasi athi ubanjwe nje imali yebhasi nje kuphela ithi nokunye ke phela kodwa ke okukhulu kuseyimali yebhasi yokuthatha umshado ado ngidlule ngihambe ngedolobheni ngikhuluma ngoNkulunkulu wami njengoba ngiye ngithi oShembe obaba bami ngibuye angishayela ucingo wodlula esitolo ukhona unkosikazi khona incwadi akazokunika yona uma ngifika ngimisa imoto aphuma umkakhe anginikeza envelope ino 5,000 umsebenzi kaNkulunkulu esimlandelayo hayi bese ngishusha kakhulu intokazi lena yakwamajosi ikhona la ngayinikwa uNkulunkulu wami khosi dlalelani sinoNkulunkulu ifike yathola abantwana abawu4 ekhaya amantombazana amathathu nomfana oyedwa bantwana basezulwini angathi uNkulunkulu angasipha uthando sithi mangabe sisuka la sisuke sesingabantwana bamuntu munye futhi sibe nothando kungaveli
likhona igama elikevele abantwana basezulwini liye lingiphathise kabuhlungu hlala lithi awamanga izolo inkosi enkulu uThingo behlala luthi laba abantu basondela kimi ngemlomo nje sicabanga ukuthi kushiwo kwabanye abantu abangekho la engathi uNkulunkulu angasipha uthando lokuba sithandane Matthew 18:18 kukholwa kwethu kulowo Nazaretha ngithikini lokho elikuphayo emhlabeni uyakuboshwa nasezulwini uyabona nje abantwana basezulwini masingaphuma la sixoxe le ndaba yokuthi khona uzwani nami sibangani ebese sithethelelana bese siyahamba siya kuNkulunkulu siyothi baba sizobonga sesithethelelene naleli yathempela olingezwani nelinye nalo futhi lenze njalo ngiqinisile ngitheni kubophayo emhlabeni uma sivumelana emhlabeni sithi cha namhlanje siyawaqeda amagqubu namhlanje sifuna ukuthi siphume la singabantwana basezulwini nalowo enikhululayo emhlabeni uyakhululwa nasezulwini lokho esimanje bese singakukhulula ukuxabana kwethu kuyakhululwa nasezulwini ngoba sesikhululile la emhlabeni ubani wena ongezwani naye ngeke kusize phela ukwesilo sithi uShembe wenza ukuthi kade asihambi kahle futhi ngithi kini uma ababili kini bevumelana emhlabeni ngento ethile abayicelayo bayakuyenzelwa ubaba osezulwini thina siyoyenzelwa unyazi lwezulu nyazi lwezulu sipho ukuthandana nyazi lwezulu uyazi ngeke ngabona mina amaNazaretha amadala obaba babethi mangabe kufika iNazaretha lingene ekhaya ahalalise athizana emkhosi athi angihalaliseli yena ngihalaliseli ingilozi le kuyiyona emphambulela umuntu wezala wazolala athizana emkhosi namhlanje uthi na ufika ethempelini umshumayeli athi gudlu athi sitha thathi selula athi qafa hey naku ngibona ungedi la simenze njani hawu umshumayeli ngoba athi lapha nje useshonela usayobika kwabamphethe basethi hayi ningamenzi lutho miyekeni nje ashaya inkonzo uzofuna uhamba vangela luphuthando lokuthi lo muntu lethu uNkulunkulu la luphuthando lokuthi lo muntu uzophilisa abagulayo luphuthando lokuthi lo muntu uzoshaya inkonzo baphila abantu luphuthando Petro 2 Petro ka isahluko esahlukweni kukholwa kwethu kulo
sizwana ngakho lahlano kubi hawu konke uMnazarethe asilahle kubi konke kulonyaka njengoba sila asekhe simsulu abantwana besizweni nobuqili bonke nokuzenzisa uyazi ngapha ngakithi ngizoma nje lapha kuleyo ndawana ngoba lapha nje la ngikhona inkosi engibeke khona kwesikhashana manje hawa amacala eNazarethe akuhlala ngani phansi kukhulunywa kuhlala ngani kuhlawulwe phela mafanele kuhlawulwe ngapha ngakithi ngiyalapha kule verse elithi nobuqili bonke ngibone enye indoda ikanoma mchuna awusabona sibani yebo ithi wesibani silibulele iNazarethe lapho ngenduku kanjena silibulele iNazarethe lapho ngenduku hawu sibani unesibindi sokungitshela lokho athayi ilo silahlekelwa nje kanti indaba ikhona lapha kuwe hayi maNazarethe hayi mana singawumosha umsebenzi omhle kangaka umsebenzi omkhulu kangaka obatshazwa izwe lonke singawu uma kungayisho makungakhona abantu abatshontshe inkomo lapha kanti lapha khona kakhulu angifuni ukukhuluma ukuthi uShembe wenzani sengiyibongele kuShembe kodwa ngifuna ukukhuluma nathi ngifuna ukukhuluma nawe nenhliziyo yakho abanye banjalo befaka iNazarethe abanye banjalo hawu manje kwenzeka kanjani udawu ibale zonke hayi maNazarethe ngikhuza njengomfundisi 5:14 sengiyabaleka abantwana bakaNkulunkulu bashiswa yila 5:14 Lamowa uyazi incwadi yami uMathewu sishunyayezwayo niyabona ukuthi nokukhanya kwezwe umuzi wakhiwe entabeni niyabona ukuthi nomuzi wakhiwe entabeni na umuzi niyawubona umuzi lapha eKhenani Pon kangisweni ungesitheke umuzi wakhiwe entabeni ungesitheke asokhelwa isibani sibekwe phansi kwesitsha yebo sifakwa othini sibakhanyisele bonke abasendlini 16 njalo akukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukukhanya kwethu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu elungileyo babone imisebenzi yethu elungile aze badumise uyihlo wenu osezulwini bese bedumisa unyazi lwezulu okade waziwa ngakho izolo masukwaziwa ngakho namhlanje okade waziwa ngakho izolo ukuthi wena unolaka wena uhamba ebusuku hayi shintsha ngoba phela lapha siyakhona sifuna indlela ekhaya sisho njalo sihlabele sifuna indlela
26 sengiyacela verse 4 26 Thukuthelani ningoni. ngishayela isipikili ke manje kulaba abaxabene iminyaka amaqhubu eminyaka uneqhubu likholwa thukuthelani ningenze njani Ningoni. thukuthelani ningoni Lingashoni ilanga nolaka lwenu. lingashoni angeke nimthethelele mina uzoyabalabalizo ntambama siyenkonzweni Ningamniki usathani indawo. ithi ningamniki usathani indawo Oyebayo ya angabeseba. ya Kodwa akasuka khuthale. Asebenze okulungileyo ngezandla zakhe. uNkulunkulu omkhulu wasezulwini Shembe oyingcwele dwala labadala mthuzo ophephela kagalo kwathiya siyabonga Nkosi yomswa buyisela umsebenzi wasezulwini ezulwini Siyabonga amazwi amnandi esophiwe umfundisi Inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu namashumi 150. Sizocela umshumayeli umkhonazi wasikhumbula ke yasola lesihlabelelo Nkosi izimbusise. Nkosi izimbusise mabangcwele. Nothando.
Asibonge. Kanhliziyo ezimashumi uvuse emidala imizi ehamba oyise noyisemkhulu seza umkhosi ahloma sayejudiya seza umkhosi savuka asabela sayenhlangakazi uphaphele insingisi umabika izulu kuduma alidumi liyakhalalisa ebuhleni bamaNazaretha lihalasela imoya engcwele ofikile emhlabeni kubantu insingisi emajubane amabili elinye liyeswazini phansi lekwangwana enye liyaphesheya kwa-Israyeli kwabamhlophe abelungu abandlebe ikhanyilanga mkhuzo dabe ngezilamazwi oyifikela qathatha khona eThekwini eKingspark bambone sengaphakathi estadium abuke babala izibhidi umhlophe ondlebe ikhanyilanga umhlophe othenke wathi abantu abathethelelani thethelela mthetheleli uthethelele kade bekumise ngamlezi munye phuma etrongweni kade bekuvalela Ifudo wabeke kusasa. Ake ungahamba uyele mamalapani akumkhuhluzela isihlalo nto encane khona ezuqala lapha sifuna ukuhamba hlala mthumela usiphamisele isihlalo Matito, isabathi uphuma kulona yini? Sekhula njalo. Asikhule njalo. Amen. Ake. Siyabonga mfana. Wase kamele tsempeleni. Sekhula njalo. Khula njalo. Yebo. Uzeno bani khona uhamba naye khona lapha? Ngifike nodadewethu omncane. Ukhona la eduze. Uzokwenza njani ukuthi Uvele wafika into ethi angisukume nje. Wasukuma. Yebo. sibongele sisi? Ngiyabonga Shembe Unyazilezulu ngiyabonga. Khona sengineminyaka emibili nje. Hayi awuze neno ngiyami wakha. Sibona wose. Ungakhali wose. Woza ntombi. Ebanjelweni igcwele phela kuzokale yonke indawo bakuphela ukunikela